Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe niwamwenda Seneta wa kaunti isu Enoch Kiio Wambua kwiia maundu ma uteti wa 2027 utee na kueka kuimia ivathukanio kati wa selikali ya Kitui. Malombe ainena na andiki mama uvoni waweta kana Seneta Wambua ethito aithiuka kauntini ya Kitui ungu wa walanio wa oversight mashinani kutwaisia uteti wa kuvyuvya kana kunyuvua ta gavana wa kaunti ya Kitui mwakani wa 2027 endi tuthukumi na kumwenda ethi wa itwaisia ukunikiliwa milati ya selikali ya kaunti ya Kitui engwatanio na komiti si mwana cia mbunge ya Senate ila inengetwe kianda kiu ethi wande kutwaisia maundu ma uteti. Onesmus Talo nutumbanisia ripoti. Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe niwamwenda Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua kueka maundu alokuweta tamaa uteti wa kumanza kivila cho gavana kaunti ya Kitui nyuvanini munene ula ukita wangilili na miongo ili na mwanza. Malombe niwaweta kana Seneta Kiio ethi ito ithiuka kaunti ya Kitui kuthuima milati ya selikali ya kaunti ya Kitui endi aweta kana ethi ito itwaisia uteti wa kumanza kivila cho gavana mwakani wangilili na miongo ili na mwanza endi tiwo thukumi etwikani waendie kundu kwitwa wa musovo anga sivitali ukwasia yakiwe ni musila na iya operationalizewa na yutu kuikulia hii 2017 Senator Kiio ai Seneta alile from 2017 kupika 2022 akathi akokilia kana manzi ya hospitali zubeza bandu niki oyu ukuria kyokilia kendo chu anoka bakabati okabe slota yakiwe ni mundungi county governments itaso binda local authorities na munduzu project hizi ya milioni nya na hivi nitumuivite milioni 3 lakini enda aiwe 38 million na kumbwa nitwaivie 38 million isu senator uno ethi wa wambe kukilajia nitwivite pesa nanzia itailete. Malombe niwaweteria Seneta aendesi ukunikiliwa milati ya serikali ya kaunti ya Kitui tena maundu ma uteti athukumena komiti cia Senate kuma bungeni ya Senate ate kutwaisia ki eweka katika uneni wake 70% ina siasa nene ya kivila ja gavana nitwisiwe na jumbe ange bana omekwenda ivila na tikindu jambitha mheshimiwa Kachalo no waide no kwenda kivila ja gavana mheshimiwa Makali no waide no kwenda kivila ja gavana na ve andu angi 10 onamo ma county eno mekwazia no mekwenda kivila ja gavana na yuwe etumia ko etwika ene oversight yokwika na aketa ku siasa no tondo na kolwe ni mheshimiwa omwe no na ni kila wekie kumaila wasakuiwe kanata sakuitwe wekie jao onota sakuitwe no tonya no alete kuona nia kundu kwingi wekie sina. Malombe enda Seneta Wambua aike kutumia milati ya serikali ya kaunti ya Kitui kutwaisia uteti otondo kuweta miradi ya kaunti kwa siasa nundu siasa wendezi siasa ilo aboye na kuya ngaliko yanguni izio na aboye ba mindo ateni ba kabati na tuigwa anaye kuya kwa kilui hiyo kumutumia siwe tondu ni siasa wendezi nukusonge wanando alange masiasa na twabika bandu ande yakutuma ngai nene nitukwambia ku exchange ndeto na twambia ku exchange ndeto ni kutukwambia kwananga kaunti ku mustari ni wakwananga kaunti yitu obyo keti no antambuka kauta cia Seneta Wambua wa kaunti ya Kitui valona athuimia sibitali ngaliko cia mwingi na kithinzi uchindo kila kikabati Kitui cho thiloni wa suo bomana kithicha kuthia mathia cha kwa kilui kila kikwa Kitui rulo kindu kila Malombe kuweta ine savali ya Kiio ya komandondulo kuliko tongo-ini wa kivila cho gavana wa kaunti ya Kitui unyuvanini munene ula ukite mwaka nwangile na miongo ila mwanza endi tiwo thukumi there ni oversight Senate ni nenge mwanya wako oversight yani yangu sisi ya undu besa ila siya nengiwe kaunti itumika lakini yale ite kuikuta Senate ta institution ya Senate ti individual senator undu county assembly yeka ku committee siya Senate nisio sika oversight nundu mundu fulani ambi yako ika oversight kwake nukuthie biased na atachienda kivila tondo undu ukwenda achambi oligania sino na andu mateo manya mebwa bwane abo andu magitui mwika bwa bwane uno ni siasa okwenda na ne yumilie view aelesie kumaila waza koiwe egiata
anduma Kitui. Tilivota bilingwa movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.